Silonijan Range Officer Pranab Teron Aphan ang hoi pen osun vek nang di pura ong dung hang asong lapen ratatum herang ke mai ke phapon tumi ni phai kora clear ni hang asong lapen rong ratatum elangsi herang ke mai phapon kedam tanga pora hut hang asong lapen rong ratatum tesong ponsi Silonijan Range Officer Pranab Teron Aphan ladak Silonijan Range pen ram farnang ji lapen alang li phan ke transfer tot kalisi sayang hoi khan pon vek nang di pusi kate song of hong tinta rata dumpen ninje pon labang so lampen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulinam Ronghang Arideng Pinpura Lustame pi pajadamlo bonta non puanta alang li phan asayang hoi kang khan pon di kalisi puthot Silonijan Range alongsi sayang hoi paklempon thuboma jok patumi lethota ongdung hamphang asong lapen rong ratatum chingrum pet pen puthot pherang ke mai phaponang koklu pusi patumi pherang ke mai ke phaponalong ninje pon Pranab Teron alanglike forest property panhok thepik lapen alanglike aron repen sangti giba phur arlong atu dor lapen kedam tang gorompani forest office adung head chap arong stame todor tong hu dello pusi alangli tumpen ninje pon Pranab Teron Silonijan Range Office along sayang hoi nang dulu pen Silonijan hawar helpista me pawedelo lapen dhonsuri aroi Karbi Anglong hinanat stangti ki pura men pen panglem ponlo lapen kaprek eliger ke klem pon asai radatum aning dok de cepaklang ponlo dongsi nonapong Karbi Anglong Autonomous Council pen thang action and pon pe pulo de puthot dharna stame dunang kokpu lapen kate songa bangke pleng petik ke inton pon pe pusi patumi kherang ke maya long pen lamthei tipaklang ponenti bokajan pen arun taruna kilo berta Karbi News Live 24/7 Dasi pini nili labang so asa tai long nili kaningi ke lalo non dobom Pranab Teron aprang nili ta donang langku ki khang no na bang sitamin no na bang ka jiri ding polo ni ku pigo ne alang li munira phan kachin ki se thana responsible abi laso alam no lasi lapuson officer tum kulote mane ilong long mo pen ci thana lam no ilong long arrest long yong sin 11 bosoran an gitu kulote munit tumke munit pen jogajuk dolo te ajir dinglo bote mimi lasi non kramsa sarapan alangli aprang nai doi pulo latung kupi ko sono ne tame alang li phan achas pipidet lo lasi non bang ke alang li phan me sem jima kusi nili matha lo lasi jongsi hengno pulo te alang li phan ta nili tung dakpen kitoi thui phan nili tung ma ko claim thui lasi alang li phan lang sina alang li non doboma asar bang amane ajir giding bol ni pini munit kidam sidame kacing ki cithan mimi de lasi alang li phan non amala dapen kipada mi phan si ke the giding dum phan chuni ri pon lo jom ha grom pani alang tum officer aita chap aran bocok puji ha dio pani fishery kada ke jontu janavar tum lang pajun dim kada ka ha dawai chodut se okiri ta ha ami thaman thotlut se la pupulon te lai tum ke thengki theng phang rai nei tum lang roi lang jeng ki pa mi nei tum alang ni tum dong se la puklem rong pulon te future ke pupilo de po environment ke koson ka preserve po la hai lo engke si bang ke alang dak chokomar alang ni dak side deng dak pen yang kan press di kecok na salang ni dak la pelo santi amapya ponon theng pi amapya ponon tum na jer po chiman thu era mat en ke la kang ho theng kita po ke joy se papare poson of without kagos santi dela blo without permit la pusi claim pro la se council authority man ako em in charge of forest em in charge alang li non amat ke MLA lo alang si in charge salang itu pan tuning riji alang pan prabjin pen dak pen katerek pen akti mi asai pu range officer dak nang to ji pan si
jadi nang tum terang ke atheng no pen pachining tum la pen mesian officer sons nang toy pusi alang itu funding thelo akolang ni do bom pulonte son illegal activities mang do bom po ang susi Karbi Anglong a humpurti thengpi theng prang arlong sang ti vir et po mo phio wi lu non ta lang ke jun on ta kasik sak lang roya lang a level ta in dai jab lo pukuri lang tuk lang thep jab lo lang roi son na kreng jab lo a dhon surya roi ta kai ta chithingun e kalioni ta kai ta chithingun e diagram roi ta chithingun e pipot ma ke sang ti ki phurpulo river bed mining claim bom lo lang level ta heno bom lo water pollution lo ke water pollution bolon te monit tum ki jun chokali jontu da jun lo lang a ok ta abimar long lo lang ok ta prang bhen ko thek dun long ke lang roi ok along ori dam ta long o non ke alang ok se thek long da lo water body is polluted polo lage lang ke ter polo ako people se lang ter long lo ma ke lahai tum asai che deng de illegal activities mining lahai paklem ret polo machinery sakit he ke the pen se pap phur po entela bupute river bed ke goson se ke preserve lang muti ke river bed he no polo te lang level down po fertility ave po kai ke lang the po la pola lom ke lang lom po tora dungarai sapuri lahai ta moni tum chuti ki chung hoi hai ta neo non ke lahai te lo hidien ta lang ave no engala totally rare earth mineral dan quartz to crystal height without kagos alu to jirawe pensa tum poning hura lo enge ngai hormu ke Karbi Anglong akhi kana lahai hormu permit ave pensi pon putte council na royalty le putte e tum dak te do tum phanta council star nang lang mo velo tema dakman revenue le putte ada ke choklam chokomar kono eli phanta new post creation pu phanta kona pen tum nang budget pipo lahai akisung thetan do la pa ko lang lege na prang borang pher ke do hota chondon kan hu pen sa dakban nang iplung lo chini ta hai pena andum ke chondon kan hu penang plung lo dak sinun janang join lo la so nang join that pen ta alang linon ke dorni ding nai lo 11 bosor chok alo en kanon ke lapur si rat tum ga chathan ho chini wa ka tum han ba mane lang pon bom tum han putte kam hai ta lang pon po en ke than darap long mo ve tum han putte dam sta in ki office long do ka sta ki kam si wang lo pon ta wi na pu hai a berta do ko lo inke aro si officer ki mina appoint lo polo kramsa sang ho har sing kramsa alang pan people to charge people that neck ina banta chini ande dela alang le steer ra che wande pulo sta ani si long guhati long meeting long teng pote ada forest minister su ganin jelo jayanta mala barwa enut officer la an ani ki dingke sarfu nei long long dim pulo te people salang le phang dak pat do long ra lo ma council sor chini ne dat mala sola aja le pun alang ni dat 11 bosor staff lo to thik ase job lo henone lo seta niltum ta officer ke mi phanta asat lang anu ta officer bang bena ke mi kam claim ji mene balang ni pen project kam nang claim ji mene alom so phan ningkan thom thomet pulo ningkan thom te non ke chitere nai pulo asnon kramsa sar phanang toy tha kolang talang soni claim chok chip ta kolang ni phana toy li pon da tum ke mission pen rat pen kam claim rap repote maju officer phanang ta sorin CCC long ke padower banga chok chodat po ase anut kapre council sor phana chuni relo memo chok officer son dak nang point pi phan prap jin pen